Lupa crore Manipur tara hena sangna Nambul Turel Samganaba project ama Chief Minister na hogdokre. Ngasi chatakiba tripartite talkta warisun purapang ngamkidre. Amasung Manipur ke Governor Dr. Nazma Heptullah Sagoban Kendra ke manung sadna voter sanduna handaki parliament mikhalda all Lambuland polling station da vote hadaragani. Hauzik pau sandok na pizari. Nambul Turel Samganaba project among Chief Minister na hogdokre. Ministries of Environment, Forest and Climate Change, Government of India gi National River Conservation Plan gi makada packet kadoriba project asi Rejuvenation and Conservation of Nambul River in Imphal haina maming thondana packet kadobani. Punna lupa crore maudra taret lakh humbudra nithoi sangna packet kadoriba project asida tongan ba component mapan yauri. Project asi ahanba phase ki oina sahi ahum sangna semga sagatpagi thaba packet kadabani. Project asi da Nambul Turel gi amot pe ising asi sewage treatment plant lingduna ningtina sengdoklaga afabi ising oina chelhanabagi thawrang yauri. Turel nge torban da solid waste hundokpa tingba amadi drain singdagi thadurukpa amot akai sing treatment tabagi thabaksu packet kadori. Masiga sarukam oina mongsanga da amadi samu sangda nomadi ising liter million taraga taruk puthokpa amadi nomada ising liter million ama puthokpa treatment plant ani sangwat kadori. Turen torban asida lairiba crematorium yangkai ga taruksu nauna semjin sajin gadori. Nupa amasung nupigi tongan ba community toilet kunsu sabagi thabaksu packet kadori. Wa taraga nithoi dasu turen ge torban sing yot ki Tara Carbon Singba Yauna Turengi, Torban Namtaba Mafam Singda Nung Tonbigi Tabaksu Packet Kadori, Loidana, Turengi Torban Singda Uwa Taduna, Park Nasingba Singba Nabagi Taurang Yauri. Ngasi haudokiba project asigi mari lainana Chief Minister N Birena Manipur ge oina tongan ba Turel Nepal nauna semganaba ministry na ayaba pirakle masigi sarukam oina Nambul Turel asi ahanbu oina sengot pahawbani lamdam asida isingi awaba kaya mayok nariba sing asi kokhan mangamnaba Turel ge catchment area da khul tariba singna uwa sing kokthok pidanaba Chief Minister na appeal su tawke Turel da phata hauti thadariba sing asi tinganaba honabada laikai da lairiba club singna thaudang lobiyo masigi dama government na akhanaba loan amadi subsidy na sing Pinaba Lautokiba Lere, Madam Aduna, Miam support Yauduna, Turen Ganmangamloy, Government of Paikaliba project Asida Mian Mating Pangbiu High Key. I am Nixon Biram in 2004. 2004 Sidai Hanagi, former Chief Minister Tamoibobi, Yamaibobi, Namana Shem wedding at I Matikrat Hatorumok, Nambul Akanosi, Forest and Environment Minister, Independence as Jeremy. Madugi Matamduda 2004 Nambul Zaina Han Kumagasing Hobogi photo 2004 Pura Hata Nambul Manungsi Pura garbage Nata whole garbage Madura Nambul project said my Nambul Sing the way I the how given to 2004 Ministry in Aquina Tagi proposal to Nipania Bire Sigi Yarpui Matung the Nambulgis in a hand Bani Nambuldo Sipaka to 97 crore guinea Aduna Sigi Silla Agadi I environment Nai Koli Pate Turenda Mahik Change Kole Taunariba Mayamse Soptogani Loina Loktak the pride of the state. The state Sigi pride ni Loktak said the Masisu Septobungani Hadina the Mina I may have not have made the Loina I once again a Manipuri Prasada Apple Tori Prasaki Corporation at the high posting a boy. Tonam Bombigis the Langtabiri Imabil Mayam so Langtabi Tokiro Nakalam the Piragatambio Bazar Manungadum. Kotopolakani, Turin the Lang Tobuse, Masito, we know in the Madam the Gaya Plutoxis. Tanka Kayarak Bharat Langak, Manipulangak Ama the UNC na tripartite talks at Sadana Lakiba Adunga Susanapati District Headquarters at Satakare. Bharat Langaki Makedi Ministers of Home Affairs Joint Secretary Northeast Satyendra Garga, Manipulangaki Makedi Agriculture Minister B. Hankalian, Tribal Affairs Minister N. Kaisui, Education Minister T. I. Stradisam, Principal Secretary B. Bulunmang, Yaski Commissioner Cum Secretary Bobby Waikum Susaruk Yaki, UNC Makedi UNC President S. Kozon, General Secretary S. Milan, All Naga Student Association Manipur President Joseph Adani, Naga Women Association President Asa Wungam Yauna, Atopalu Kilizing Saruk Yaki, Waris Hanaba Adu the Waris Nipurapangam Kide, July Arui Basarukta Amukana Waris Hananaba, Langaki Mike de Gitamke, UNC Mike de Gidiwa from Adu Yabangam Kiroi, Makugi Miamgi Apa Matana Bamatunda, Kangalaki Habawa from Pongdoki Hari.
Manipur के गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला की भोट हादबगी कॉन्स्टिट्यूएंसी सगोलबन केंद्र दा ओरगनी महाक ममांगदा न्यू दिल्ली दा ओइखिबने गवर्नर के भोट सगोलबन केंद्र की मनुंग सलिबा 11/34 ऑल लंबुलेन बी पोलिंग स्टेशन दा ओरगनी गवर्नर की इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड ngasi CEO PK सिंह अमसुंग DC इम्फाल वेस्ट एन प्रवीणना खुसनखी डॉक्टर नाजमा हेप्तुल्ला ना महाक की खोंगथांग असि की मतंग दा पल्लदुना इम्फाल असि महाक की रेसिडेंस अमुक ओइना सही खरा लेरक मरम ना महाक की कॉन्स्टिट्यूएंसी होंग बाहाइबसी महौसानी लाकलिबा पार्लियामेंट इलेक्शन असिदा इम्फाल दा भोट थादनबा थौरांग तौरिबा असि चौथोकसबा फावी हाइखे CEO PK सिंहना गवर्नर गे खोंगथांग असि रेस्पोंसिबल ओइबा सिटीजन अमगी अफबा खुदमनि हाइना लौबा याई मरमदि सिटीजन अमगी भोट मांगहनदनबा अनौबा मफम अमदा नौना लोकेट तौबा हाइबसि अखोइ खुदिमकी दायित्वनि इंडिया दा मियोय मिलियन कया मसा मसा गे थबक बिजनेस लारिक लाइसु तंबा लुहोंगबा नत्रगन अतै मलम सिंहना तोयना मखोइगी स्टेट नत्रगन लेबाकता होंगदोक होंदिन तौइ हाइखे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना हंदक्ता असिगुम्बा मियोयसिंग असिबो मखोइना लैरिबा मफमदा भोट थादबा यानबगी इट्स सो इजी मिंथोनबा नेशनल कैंपेन अमसु हौदोखे कैंपेन असि CEO मणिपुरना वाखलोल पुथोपगा लोइना डिजाइन तौबनि हाइरि नाचनबी अमदी कल्चर ना एकोइ मसल की मरक्ता अमत ओइना लैबदा असोब थौदांग लौरी हाइना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंत कुमार ngasi उखुल डिस्ट्रिक्ट के तैनिम दा पांगथोपा नागा सिंगी मरु मरांग हुनबगी कुमहै लुइरा फनित थरम दा फोंदोखरे ngasi की थरम अदुदा सिंगाई केंद्र की MLA खासिम बासुम हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजो सुसरुक याखे मिनिस्टर मखाता ना येलोंगै दिगे लेरकलबा एकोइ के नात के चनबी हराव कुमै सिंग ngak सेनुना योखत कदबनी खुल की साखुत थरंग की मतंग दा पल्लदुना तेनेम खुल की प्राइमरी हेल्थ सब सेंटर PIC दा ओनखतले सेंटर असिदा डॉक्टर थमनुन ana layengi thabak chathabang amle center asigi chapchana lepham thokpa building sana ba honaragani khulgi ahal singi potha sang amasu sanana ba honagani haikhi lengang na mitai maitebus ST lista sanana ba recommendation thadabagi mayukta scheduled tribe demand committee of manipur ngasi nemidang waram pung taruk tagi hayengi ahing nongyai phaba pung kuntra gi general strike hokre amaramda manipur university ki professor CHP Ranjana scheduled tribe demand committee na sangsiliba khongjang asibu miyamna lan lokhiba yabo wahi wata sing phongdokhiba committee asina yaningdaba phongdokle demand committee na manipur government na mathau taba thaba paikhatabagi kauriba general strike maram sade government na mari leinaba report sing semada yamdrabada tha amagi matam sangani haina phongdokhiba asi issue asigi matang up to date oiba information professor na khangdre haina loba yai general strike namin da manipur government na sinba government ka mari leinaba interview exam thabak lobana singba khudimak miyamna sogot pigeno masida thorakpa apapata pumba masa masa amadi government na pujagadabani hairi ningsing mangamdraba matamdagi sana kununggi tha taran thoigi manungda yamna maru ebaleba ki awa ana thoktanaba pangthokpa lamta thangja ahanbagi khunthong latpagi lining sana kununggi phamnaiba sing maiba maibi singa loina pangthokre Imphal West Commando ngasi ayu pauna kaitel masindagi Evol cycle dukan mapa amadi BT road polo ground gi akoiba amadi nupa kaitel gi lambi gi mafam singda thibu hum gi thabak sathakre miyoi sanirom verification sathaki saktak se yaudaba miyoi kun taret makha taba verification gi damak city police sasinakre India की अंडर 19 क्रिकेट टीम सरुक यादुना साउथ अफ्रीका का सानखिबा टेस्ट मैच दा विकेट मरी लौखिबा मणिपुर की सानरोय रेक्स राजकुमार अमदी महाकपु ताकपि तंबिरकपा फैरोइजम रोहिंद्रबु ओपगी थरम अमंगसी संगाई खुदोल हाइना मिंगथोंदुना संगाई एक्सप्रेस के प्रोप्राइटर सापम निसिकांदना संगाई कॉन्टिनेंटल दा पांगथोखरे थरम अदुदा डोरनासाजा एलवर्डी एल इबोमसा यास के जॉइंट डायरेक्टर एल जयंत कुमार मणिपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉक्टर CS प्रदीप संगाई एक्सप्रेस के प्रोप्राइटर सापम रिसिकांता ट्राउगे सेक्रेटरी टी फोलोन MCA के सेक्रेटरी S प्रियानंदा नम अरोइबा अथोइबा मिथुलन सिंह ओइकी रेक्स राजकुमार सेल अमदि मोमेंटो पिदुन इकाई खुमनबस उदकी थरमगा मरी लेना सापम रिसिकांतन फोंदोखिबदा सानरे सिंह थाक्सि खसि नायना सानरबदि माइ पापंगमगनि रेक्स राजकुमार ना हंदक इंडिया के टीम दा यावब फंगबदा नुंगाइबा फावी मखातानसु मणिपुर की क्रिकेट मसाना असिदा इंडिया के टीम दा यावब ngamnaba honasi haiki Hangang single level ibuto margin da sai khuding lamta thagi ahan ba thangja limita ibudo gi mafam de ira thongni pangthok tuna lakpagum handak sai gi sunga si ayu angan ba de lamdam asigi tongan tongan mafam de lakpa miyoi sa sing amade UFO gi member kana sarup yaduna thongni tharam pangthokre NSNR na B
IPL के फाजिन के बसिन अहम थादोरक्तबगी मायोक्ता कुकी NP कांगपुपी के मियंग मखादा कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट के सिविल बॉडी सिनंगसी अहिंग नोंगाइदगी हयेंग अहिंग नोंगाइ फाबा पुंग कुनगे मरी नेशनल हाईवे द बन लाउथोखरे सिविल बॉडी सिंग असना सिनमि सिंग मियबगी मिनुंग सिगलवेने नंगसी फाबगी मनुंगदा असोय अंगाम याउदना थादोरकनबा खंगन खिबने फाजिन तुना लाइरिबा सिनमि सिंग असोय अंगाम याउदना थादोरकनबा अइखोय खुदिमक अमटोने लेटमिनसे हाइरे पनबा याइ फाजिन खबा सिनमि सिंग अदुदी अमुसौ बिजोय अमसुंग टेम्बा कवी पासोय लमखाई मयाद लेबास ISBS Construction Material Private Limited asi पासोय दगी होंगदोकनबा कयारकना Private Limited asi gi Managing Director IS Bikram da Joint Action Committee Against Pollution around पासोय na kangan krabasung asi fawa होंगदोक्तुना लेबगी मायुक्ता पासोय पाचवन बाजार लमदम अदोंगी मयुए क्याना इम्फाल जिरी लंबी थिंगना खोंजंग संगसिन क्रे इम्फाल वेस्ट पुलिस के कांबू अमा लागतोना वाली सानाबदगी लंबी थिंबै खोंजंग अदु हंदोलब मटुंगदा वाकम मिफम ओइना सथखी JSC के कन्वेनर L दिनेशोना ISBS के नुंग सफाइबगी थबक सथबा अमदि कोलास लोनबना मरम ओदुना अकोबगी मियाम द पोल्यूशन थोक्तुना खुदोंग सादबा कया मायुक्तरे जे मिनिस्टर द फावा ISBS असि मफम असिदगी लौथोकिना बक्यारक हन्ना वाकलबसु थबक ओइना पांगथोक्तुना लेबा यानिंगजे अथुबा मतम लेंगा थबक पाइखत बदी JSC नमयाम गलवेदना अकन में खोंजंग संगसिलगनि हाइखी बोना मागी कैंसिल होता है साजबे कखरे जी स्पेड फेदर ने जो क्लास लोम बगी नुंग तकबगी पमे अमत पीकी बिले केन हारे ओइ तो असक चाउ मिशन मयाम पंखतना ले नि आम तो पर्सन थोले मसा तो तकजोरे हारे पर्सन तो बोनो जो मागी कनो कखरे ने दुम लेरे कोइ पर्सन दम पोसो मखा ता कोइ मु हांगोरे मु तो तो मा ने कैंसिल साजबे कखरे हारे हुजी मखा ताले हारे दमना सोक सिमा पीगे ने हारे अदु मसी बो पीद्रा अदुम हिंग ने हमक साजो अदुम तोलेरे बा सुंबम मयाम से पेन दबदगी कोइ से हाइना ब थाइ थाबेन से MPP के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन आइस गिटाजन की ऑफिस के टेबल मथकता ग्रेनेड थमदिलमा थवंबो यानिंगदबा फोंडोक्तुना ngasi पोलो ग्राउंड मनिंगद लेबा पार्टी के ऑफिस ममंगदा वाकमी फम सचखरे पार्टी के प्रेसिडेंट जुगिंद्रोना थवंग अदबो कंडेम चौकी ममंगदसु पार्टी असigi मियोय के हातखिबगी लंगना लंगजिन खंगदना लेरे मखाताना अकी अखंगी थबक असि मटुंगदा अबुकना तौबिगेनो हाइखि अखोई हौजिक हौजिक लरिबा MPP की कर्मी सिंसे मसीसु बिभम थोकपा सिक्योरिटी चप चाना बिभम थोई मसी पीदबना मरम ओरगा सिगुम्बा पार्टी दा अकी अखंग थोनबा मिसी मिना थोनबसे याम तोयना थोनबनी हना लौई लाकदैबा 2019 की अप्रैल मे स्विदा पांगथोकने हाइना तौरिबा लोकसभा की इलेक्शन जे मसदैदा MPP ना माइ पाखरगनी हाबिगी अकीबदो मदुदैदा माइ पाक्तनबा सिनबा नाकोइनबा थोंग अमने हाइनसु MPP ना लौदो ngamde लरना मसिगुम्बा अकी अखंग की थबक से अमोना मखा तान तौबिगनु हाइना MPP माइकीदिगी अपील तौजरी अमरमदा मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP के ऑफिस ता बम थमलंबा अजु माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर नि हाइना लुबसिगी स्टैंडिंग कमिटी के कोऑर्डिनेटर्स कियोंहन मंगांग थादरप चेरोल अमना खंगलकदे बम अजु MPP के लुसिंगबा अमदि थौमिसिंग पीबा अरोइबा खंगन बनि हाइरि Catholic Society Manipur का KCP People's War Group की मरकता लेनरिबा मुक्नबना मरम ओरगा Catholic School मरीदा माइरुइ सिंह तंगदु लेताना माहितम्बा फंगनद्रिबा असि अथुबा मतमदा यानबा पुरकजुना माइरुइ सिंह माहितम्बा फंगनबिनबा Parents and Teacher Association ना मरी लेनबा सिंह पुनिंग सिंह सिले मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोपा पाउगी मिफम अमदा Saint Joseph Parents and Teacher Association के सेक्रेटरी मरांगथम सुभाष चंद्रना अथुबा मतमदा इशू असि वारुसिन पुरकनबा होनबदा मणिपुरदा लेरिबा माहिरुइ लुप सिंह असु मियंग संबियु हाइखि हारिबा वाफम असि लोइसनबो होनबदा माइके यानी की मरकता कनो तो बुसिंगमद्रबनिना कोइना मणिपुरदा लेरिबा मणिपुर की लिंडिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मियंग संबिदुना प्रॉब्लम असि सॉल्व तौबदा कोइ म्याम की मतेंग पांगबियु हाइबसिमा कोइ पेरेंट्स की माइकेदगी अपील तौजरी कुल अथॉरिटी की कोइदा कोइना वाजरिबदी इसासिंग असि कोइ भेंदा हाफ्रगा कोइ सेफ ओइरे हाइना कोइ खंजबनी अमदी ओजासिंग लाइक तांबिरमनी हाइना अदुबु ओजासिंग स्कूल दा कारक्तबा भेंसिंग आंगांग हाख्रब मतमदा अखोइदा पेरेंट्स सिंग लैरिबा नुंगाइतबसी तहनबिदनबा कोहनबिनबा यानद्रिबा अथॉरिटी अनिमंगना खजिक खजिक हंदोकमिनरगा अथुबा मतमदा यानबा पुबिरो हाइबा वाफम मसी ओइना यामदा अपील तौजरी ngasi NAP NCB Home Guard Kangpopi Police 7 MR Kuntanipan Suba Assam Rifles Forest and Revenue gi apun makambu amana Cycle District ke Morzang Singsang amasung masigi akwebada tharamba lam acre sam humpu manga rom gi popi yanthatuna manghan kre
Lion Club of International District 322 Digi Nipurak Suba Annual District Conference Infalgi City Convention the Pangchokre Northeast State Marige Manung de Ladiba Lion Club Singi Weber Conference Aduda Lion Club of International Gihanagi International Director Rajo B Manwani Amadi Lion Club 322 Digi District Governor M Gozendro Yauna State Kayadigi Lakpa Lion Club Lusing Bami Kaya Saruk Yake Club Asina Pi Badising Traganipan Tramapangi Karmo Zigi Award Assam Gi Lakipurigi Rajas Lal Pani de PK Award Sida Citation of the Selgimana Yauri. You our chief case, Lion Raju. Ambassador. National Legal Services Authority की guideline makada Manipur State Legal Services Authority na sahi asigi ahanba National Lok Adalat ngasi Lampel Court Complex ta pangthokuna court panduna leiba tongan ba kesing warusin pura khre thoramasi thawal Bishnupur Ukhul Chanapati Sursanpur amadi Sandel district sing dasu mari leinaba District Legal Services Authority sing sinna pangthokke Manipur State Legal Services Authority ki Member Secretary RK Memsana ngasigi Adalat asida Manipur gi oina case songa maudraga mapan settle tobaga loina lupa crore ani lakh nifuga mapan hen Senpam Yanaba Puraki Hari. Adalata Yanaki case Asidi, Masiki Matakta, appeal Hiba, revision Hiba later, Adum Basida, Tariba Raise, decree Hibado, Oire, Aruiba, Panka Yamase, Panga Hazariba. How give us Sahi 2018 Sita, Equina, Law Adala Sita, case, Lissing Ahunga, Songa, Mogramari, Lushinaki, Aduga, Quarter Labor Case na 121 case, Lushinaki. 2018 the settlement amount say 11 crore 49 lakh 93,295 se settle amount. Namit Humni Suma Satagadaba photo exhibition kam multimedia campaign ngasi Thawal district ki when additional deputy commissioner L Radha Kantana Thawal Mela Ground community hall da hudokre DIPR ke miya makada DIO Thawal na sinna pangthok ki batharam aduda DIPR ge deputy director Sapam Devan Singh Thawal ge DIO Ngamlon Dongel susaruk yakhe Nipum Kudimakta Lenga na Pakiliba Tabak Singh Kanganaba Amadi award pakaya Kangdu naba pandam the photo exhibition kam media campaign asi pangthopani hairi Karbi Student Association के SAG निमित हमनी सथा रखी बा निफुतलुक सुबह सही की कॉन्फ्रेंस असम के क्वाकाजन चौकी Wala Leba, Suteron, Saklang, Aglam that was Nikre, conference Asuda Awang Puki, Tongan ba Mahiri Amasuna House Single Simbusing Saruk Yake, Amasugi President Manjit Sarang Jemna, Awang Puki, Yellow Purup Sing, Amato in Apunsinduna, Isagi, Saktam, Naganabohoraba Matam Were, Manipuri Youth Front Asangi President Saram Herazina, Awang Pukta Lady by Yellow Me Purup Sing, Amato in Apunsinduna, Isagi, Saktam Kanjanaba Hona Minerasi Haike. Bisnupur Municipal Council gi Ward number Taragi Manungsan Leba Joypur Kunauda Anaba Amana Maram Wadaga Ningtozam Samananda Kawami Ama Sahi Asigi Janawari Tada Laikidraba Matunda Mahakiloina Bisu Wakal Lainana Maram Oduna Mayum the Gingaura Satchibadi Lehuriba Saitalaga Mato Kaktangaribi Masanupi Amadi Sahi Mapan Kaktangariba Masanupa Anina Awapa Fiamda Laikagi Mabok Amagami Makada Hingli Masin Mapa Anisibo Langana Miyang Sangbiduna Matang Pangbiu Haina Mabok Sakna Yang Silebi Kwarapa Bidu Kina Fongdorakli. Zik Paliba Sarkasina Sigumba Tola Taraba Angansi Buyamna Sempi Sabi and Su Tai Aduna Agi Suoni Sumana Sarkana Kara Sembi the Kadrahana Wakazabane Adu Kayumba Layo Herba Mama Pasina Sarkana Sempi Sigi Matungina Pazana Angang Anisina Taurakani Sarkar Busuyamna Isona Sanbidana Mapung Pava Saka Moina Panbina Bedonta Aina Kurum Jari Mabo Moina I see Mabu I Lepam Japam him from Kangre Angang Nisi Kan but I see Yum the Pam Japam Kang Angang Sim Yapam Kangde Sahi Talama Kaktangai Binipi Masa Aduna Masin Mopa Anina Yum Aduda Labada Awabakaya Mayok Nari Lari Makatam Tabasungam Dre Makoi Ani Kaktanga Yum Aduda Labada Akiba Fawi Leka Gemioi Amadi Makoibu Yang Sinbiriba Mabog na Mateng Panglapa Adu Afang Apang Masaduna Hingli Haina Fongdorakli Badi Legitre Koi Mamadi Gan Tate Ngao Sekre Nanaban to lay Nanaban to lay do Kie Keko Medi Parafutante Koi Sabtakuri Koi Bohina
ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯡꯉꯒ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯗ ꯈꯔꯁꯨ ꯆꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯕꯣꯛꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯕꯣꯛꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯦ Singilu singba singi numit amasung miyamgi numit mas thagi oina punna tha asigi tang taraga mangada pangtholagani haina Chief Minister gi Secretary gi Cherol amana khangalakti. Khulai paiva innocent IM gi kadar singna ngarang ayu Kamjong district gi manung sanba chasat khuldige pi pakhothang haukip sahi ni fuga mari rom serba mi ama masa amasung maha ki nipi gi mamangda phudam le hairi thong asibo ke SO General Headquarter na kana yang daba phongdokre toina ki hanba phu seba thong kaya asina khunjak singi tangdu laita ba punsida saun akai ba pire thong asi lal holup asiga tawnari ba sis fire agreement khonggoina baga loina Manipur government na khulai paitaba lamdam asigi citizen sing innocent IM gi makutagi ngak senma ngamdre takpuni phibam asina pamdaba phibam amada lak jingai da government innocent IM gi mathakta numit mangani gi manungda thabak lakhotgadabani natrabadi akanma khongjang sangsilagani hairi hauji pawge malakthana atenma break amatang lominasi Manipur ahanbu oina puthokpa sanitary napkin ningol khudol haina mingthonba bright enterprises singdamai mathak yumnam laikai na puthokpa asigumba makhalge sanitary napkin asi athuba matamna Manipur miyamda phanganjargani yamna hygienic oiba sizinabada nungaiba amadi haksang sungningai leitraba asigumba sanitary napkin asi chanaba mamalda miyamda phanganjargani ningol khudol Adom gi concrete ke yum singda nong yuba lekrak chatpa madi sing chumthabana chingba khudimak irai lai na ngakthokpa ngamle Manipur da han boina UK Tiles House Uripok ta fangbiragani drip guard season abiduna adom gi yum singbu nongju nungsa gi checking dagi ngaktokpiu loinana UK Tiles House da makal khudimak ki tiles granite marble aluminium na chingba su fangbigani Karinoza yadi aikoi donation si lupa lising ani de helbadi case ta lojade Sorry sir Lupa lising kundagi helabadi case ta pitok pisin tawasi hojikti sunya mag yadre adusu law inkhol laibagi thabakta Karino madam online payment loin tawbiyo Nomada lupa la ani hena sel loina lobuse chumdi Karbar ki khorsaina kamai utunu me sel loina lising tara di hena pibisu yade aikoi case ta transaction tawjade maramdi irei baki dam aikoi na khangi thagi thaw Come on India go cashless go clean The Great Wedding Sale by Mobile Furniture. Medicline Ambulance Services Manipurna Miyamgidam Hodokchere 24/7 ambulance service Masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da pukhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyamna pijariba ambulance ki number sing asi save tawbiyo amadi call tawbiyo Medicline Ambulance People Ambulance Notice the Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI gi license pangraba Ministry of Finance Department gi Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 gi makada Financial Institute amo in sakangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission gi makada subsidized loan pibada mangzil thariba Panchwebi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary company singi sister yauna punna branch tara homdo yangduk jare miyam financial facilities sing lobi na bading sing jare Panchwebi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies Unified Academy, a premier coaching institute for medical and engineering entrance exam. Admissions open for crash course for NEET undergraduate 2019 eligibility 12 pass or appeared. Office timing 1 p.m. to 4 p.m. For Thursday 6 a.m. to 10 a.m. For details kindly contact Unified Academy, Kwakathel Bazaar. I am the starter. We work it together. I am the adventure. When we chase it together. I am the after party. When we rock it together. Stylish, but it's stylish only when we live it together. The next gen Maruti Suzuki Ertiga. Move together in style. Break it tungda taramno oksari makataba pau pizari. District Police Thabalna Lilong amadi Khangboti SP tablet yauna yungo phagale hairi lupali sing kunga taruk henbigi SP capsule lising ama satret humbudara adu Lilong haurebit Turel Ahanbi Darul Ulam Makadaleba Sakilagi Yumdigi Fabani Hari Yungo Liter Kungani Toy Aduna Kambo Part 1 Amadi Part 2 Dige Miyoi Anidigi Fagalakibani Hari
Sagolbangi Agriculture Office Mapang Kangan Kidaba Yaning the Bafondok Tuna BJP Kundrapam Mandal Napangai Bazar Wakan Mifam Satakre Mandal Gi President S. Ice Nandona Government Officers Atuba Matam da Mukana Sagolmang da Sakadabani Haike. Masikilomi Singi interesta and the Masiki Awana Singsi in Birharega Mudusu Matokona Manki Bano Mudukada Chakrabage Zahitra Mangi Saswanda Madu Amon Halako Hadogi Maram Karino Masimazuma Yangi Apama Ningbugi Yengerama Masimasu Miam that Santo Haningi. Consumer Affairs put in a public distribution get tabak to Potara employee couldn't get Taruk Farewell Pikre CF and PD Employees Union Sinduna Sangai Proto Labor Directorate Officer Pangto Potaram Aduda Director Y Ranjan DSO Sandel Union Ge President SA Halim Saruk Yaki tabak to Potara employees Singda Union Ge Mike Digi Kudol Tamki. Government Adet College Mari, Waikomani Girls College Thobal, Southeast Manipur College Komla Thabi, More College Samadi School Women College Nambol Bumapung Faba Government College, Olagani Hainat Hazaba Pikraga, Tabakta Ontrok Tabadegi Sarah Henbagi Kongjang Sangsila Padegi Pidum Soktuna, Ngarang Rimsta Pukatun Layang Kiba Salam Sandra Kumar Makata Nasara Henbagi Kongjang Sangshin Kigani Hairi. College Mari as a Gomengi College, where I had a loud talk report the Singari Amato. Karumi to start to night for Sicilian. She had loud talk to the booty. One of my say loud to one of the Lloyd Hagada. Government Adet College Mari Ngasi Paba Full-Fledged College Ama Oina Lengang Alo Sindaba MSU Thabar District Committee na kan yaning daba Fongdokre MSU Thabar gi Officer Pangthoba Pawgimi from Amada Committee gi Assistant Secretary Puyam Malem Ngan Bisanuna Full-Fledged Ama Oibegi Tangai Pataba Masak Sing Loina Leirabasu Karigi Damak Ngasi Pawba Government na Thabak Oina Paikatri Bano Pali Balengang Asuna Beti Basao Beti Parao Haina Campaign Satari Adubo Thabar District ki Nupi Masa Sing Khaktagi Oiba Mahirweli Sing Ani Hena Tamniba Waikomani Girls College Asibo Mirai Bi Haibusipiende, Tasiki Tarahunde Fabugi Manunga College, Asi Mapung Pana College, Ama Oina, Lausindrabadi MSU Tabalna, Mahiru Single Wena Akan Makong Sangsilagani Hairi. Pignai Yokachi Haiduna, Lauraga, Sing a Simak, my common girl college, the Tamiba, Mahiru Bimza Kubu, Yashin View College, a civil local Haiduna, Tenkankaya, Kanbukla, Launa Laki, Musip Howard, Lenga Sina, College Asida, Kariguma Miyan, Amata Sanchinana Laki. Handak Lauriba Kolau, Asina, Aroiba Oyani, Asida, Lenga Asina, Kariguma Miyan, Amata Sanchin College, Sigi Mahiro in the Pimata, Apunbaga, MSU Thabal District, Kusam Naraga, Akan Bakongjang Kachanchin Lagani. College Oza Singitare Suba P. Amasung UGC Regulation Singitaraga Nipans and Hangadabani Haina Fekoktan Demand Tori SCA Amasung T. Egi Allowance Conductor Pigadabani Hiramasigi Matang de February Tarita Minister Deputy Minister Amasung Education Minister that Memorandum Pisin Kre Assam Meghalaya Tripura Yauna Ata State Singa College Oza Singitare Suba P. Mangzongwana Sanahan Kre Manipur Government Ki Ata Employee Singitare Suba P. April Amadegi Fanglagani College Oza Singitare Suba P. Amasung UGC Regulation Singitaraga Nipans and Hanaba Kongjang Laknaba ngai ba haibusi Manipur ge higher education ge interest oiroi haidi Haichai biga loinena hingliba singi care and support tharam ama Lokla Bungja Pangchokre Rimski Professor Dr. S. Saitabamana International Women Day Mari Lenena Nutrition ge polam yawn hidat langtak yentoki People's Endeavor for Social Science Sinana Nimit Nini Chatagadaba Career Counseling Amasung Life Skill Workshop Jiribamgi Barak Valley Center Fellowship Haukre Workshop Asi Class 8-9 Amasung Tian Mahiru Singda Coaching Pibaga Mari Lenana Pangchopane Coaching Center Amadi Care Guidance Ki Kudong Saba Jiribamda Laitabana Pangchopane Haiki Saikot Kenugi Samulam Lan TT Block Manung Degi Kangelaba Beneficiary Sanida Lever Card MLA TN Haukibna Kusinakre Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board Ki Makada Saiton Kulen Belas Authority Sinina Kulgi Community Hall Pangchok Ki Bataram Aduda SDO Salum Lan
T Haimin Lan Hawkip Kuligining Tossing Saruk Yaki, MLA T and Hawkim na Lomi Yaudana Kunai Amasema Yade, Sakut Palamdam Ama Winaba Lomi Semi Equipuna Satminaba Matam Wede Haiki. Kangpopi Police na lakliba Lok Sabha Mikhalgi yang laga lokhatpa drive tanga si yung liter satruk yang kai fagat kre fagat laba polam sing miyam mamangda haiduk juna manghan kre. Uzala scheme makada Loktak Indian Gramin Britrek Thangana MLT Robinda Kusam Maduna beneficiary sama kunga matwede gas connection pibagi thorum ama moirang kuno baza community hall the pang thokre thorum aduda Loktak Indian Gramin Britrek Thangage Major Haisnam Mohen Toy Susaruk Yaki, MLT Robindro not Miyam Galena Minagadaba Mihut Kanduna, Lenga Asna Paikaliba Skim Sing Hakthingana Pangana Bahona Bamatam Weri Haiki. AICC President Rahul Gandhi na Manipur Pradesh Congress Committee ke nauna Secretary Oina Habla Kharaba P. Sharachandra Opagi Tharam Ama Hengang Maya Lekai da Pangthokre Hengang Block Congress Committee na Sin na Pangthokiba Tharam Aduda Congress ki Chief Advisor T. Ibol Sarma President Hengang Block Congress Committee Dr. N. Brozen Committee ke Thopuba Singh Amadi Congress Workers Singh nauna Secretary Oina Habla Kharaba P. Sharachandra Puring Thokat Pagal Wenena Ikai Kunabu Utke AICC Amadi MP CC ke President CLP ke leader Amadi senior leaders Singh na Mangona Thamniba Thajaba Adu Thabak Oina Onthokuna Congress Party Hianama Pangal Kalhana ba amadi Lok Sabha Mikhalda Congress ke Mihut Thagat Pangamna Bukhona Gani Haiki. Lok Sabha Mikhal Mangwana BJP Sadil Mandal ge President Amadi Secretary Yauna Member Taruk Janata Dal United Yaurkle Makoibu Hata Leba Party Office State President Hangkhan Pau title na Halautyamna Okre Hangkhan Pau na party asige ideology da Thazabaga Lodena Masa Masa na party asida Yaurpani Sandel Urkhul Chanapati Amasung Sursanpur District ki su nauna sanglak pasing ayaba piduna party asihe na mapangal kankat ana honari haiki. Development Committee Sugununa Sindana Lakadr Lok Sabha Mikhal da Outer Parliamentary Constituency da Matik Sabha Mirep Khanuna Mirep Oina Thaga Nabugi Mifam ama Sugunugi Singtam Community Hall Pangthokre Mifam Aduda Handaki Parliament Mikhal Asida INC ge ticket Tanariba Zone Mangri Angtang Zau Kaksing District Congress Committee ge Vice President Abuza Manihar United Zau Organization ge Advisor Jintang Mang Zau Koki Women Human Rights Sandel District ke Suyamen Nomlung Hing Baite Kangpopi District Mahila Congress ke President Nainu Kipgen, Sugunu Block Mahila Congress ke President Khaidem Sangita Susaruk Yaki, Zone na Mirap Oeba Haibusi Isana Oiningi Haiduna Hekta Thorak Panate Sahi Ahum Marirom Miyam ge Thabak Tawrakiba Punna Saminarak Pada Thamlakiba Thazaba Aduna Miyam ge Mihut Oda Thabak Tawning Badagi Thorak Pani Haiki. Kathmandu da handa pangthokiba Indo-Nepal International Dalit Sahitya Conference ke thoramda Dr. B.R. Ambedkar International Award Pirakraba Ayiba Sanato Ningthauza Konsam Thongam Thiam Nilamani Amadi Artist Yambem Ibohan bi Opagi Tharam Ama Moirang Kampu Star Club na Sinduna Moirang Kampu Sajib Awang Lekai da Laiba Singkhai Community Hall pangthokre. District Health Society Tamilong na International Women Day Gamari Lenana Menstrual Hygiene Awareness Tharam Ama District Hospital Dwigailong the Pangchokre, Tharam Adu the Mahiru Singh the Hygiene Patients Yantoke. Jiri College Employees Association Jiri Bamna Food and Industries Corporation give Vice Chairman K. Sarath Kumar, College Asi the Harau Chamna Okre, College Asigi Award Passing Men Sinduna, Pagana Bohona, Bibida Mahapu, Harau Chamna Okibere. Field Z Team BSFCI Operation Manipur Sama Marifu ni Suba Battalion BSF ke G Cell na Mapaudam gi area da akak namba pau ama phangmadinga si ayuk thibu humigi thabak sathabada Culvert amagi makhata leramba back amada Chinese hand grenade ama nomoi maru wireless set ama opium gram humutra phagat pangam le hari. Wangkem Block Congress Committee ge matam sana President Aramba MD Mubarak Alina Laikhidabada MP Susigi General Secretary Su Wariba MLA ke Megasandra Amadi Congress Block Asigi Thomi Singh na awaba phongdokre Gari Po Bisnu na hada leiba MLA ge yumna pangthokiba awaba phongdokge tharam aduda Laikhidrabagi mafamda laisu katuna minute ani tumin leptuna ikai khunabu utki. Manipuri Nata Sankitan gi Sagnadaba Guru Kaithel Sangbam Ngan Basarama Tasikitang Madida Kongman Mangzil Mamang Dali Masagi Bayum Dalai Kidre Masaga Sahi Maudataruk Sukre Nata Sankitan gi Lamda Mahana Lorama Taudang Sakang Buena Manipur Saita Palestana Saita Ratna Mana Guru Alfidam Saba Sarama Award Manipur State Kala Academy na Piba Fellow Yauna Tongan Tongan Belup Sing na Manaka ya Pidun Ikai Kumnakraba Guru Amani Mahang Laikidabada Manipur State Kala Academic Secretary L. K. Sorzi na Lusinguna Academic Employees Sing na Minute Anitubin Leptuna Awa
awa phongdokre mahangna lekhidaba ase Manipur gi art and culture gi lamda asoba mangjaba amani hairi Lilong usoi popi harau Rocky Singda lamai sakpada MD Imtihas amasung mahaki masanipi ga loina lekhidabada Imtihas na Tamlamba Lilong Higher Secondary Madasagi Oza Singh amasung mahiri Singna awaba phongdokre Imtihas School Class 8 tamliba mahiroini mahana masanipi ga Singda Singsan masatpada thasigi tang tarukta laibak thiba thodok adu thokibani Hauzik makhatana ngasigi sanabagi pau lobisi ngasigi sanabagi pauda Molom Youth Club Molom na Saibom na pangthokiba ke SO Ternopal Block Football Tournament lusin kibaga loina Senam na pangthokiba TM Kapta winner orepada harau tayamba phongdopagi tharam pangthokre tharam ajuda Sports Minister Lepau Haukimna Manipur da leiba naharu khudim afaba sanori ama oina honabada discipline mathautai masak naiba sanori ama oina bo honabada akhangkan masangi awur masakorpa Manipur ama purakna bo honabada Manipur lengangna thaudang lori mama mapa oiba singasu afaba sanori puthokpada asoba thaudang lei hai Ngunmilang Memorial Football Academy Morena Sinuna afaba sanore puthona bagi pandam da sahi tara humdoi amasung tara manga makhagi football trial ama galnam lantron playground na pangchokre sanore sama ani lakpagi manungda category ani ki sanore kuntra academy na khangitkre Fayeng da satariba ahan ba salai cup ki ngasi sanakiba ahan ba ground da Slop FC na Brothers United bu goal taruk sino da thoikre ani suba sanakiba match da salai FC amadi Arun Enterprises draw satkre ahum suba ground da Pangal ba FC na Maya PYA lamsamu goal ani amada thoikre hayeng legeda ba match sing yai thokre hoji makha taba sanabagi pau amo ningthojam bayadi gi phangbigani Neroka Football Club Manipur ki Tara Suba Aroiba League Round Match Real Kashmir FC ki makuta maithi khre League table da point kuntaruk pairaga taruk suba position da laikhibaga loinana Super Cup ki match da North East United ka thengnaragani All India Football Federation na sinduna mamang sahi gi October tang kuntaruk tegi team taramathoina saruk yaduna home and the away basis se sathariba Hero India League ki ngasi Neroka FC Manipur gi Tara Suba Aroiba League Round Match da Real Kashmir FC ki makuta goal ahum ani da maithi khibani match sida mai pakiba Real Kashmir FC ki goal singadu Dennis Faruk na match ki kunmapal subamadi nipumapal subamini da goal ani sankhi atopa goal aduna Bezi Arman na match ki 53 subaminita sankhi bani match asida maiti kiba Neroka FC Manipur gi goal ani adu Singam Subhas Singh na match ki tananipal subamadi Felix Odili Sedina match ki apibi matam gi ahapa minute marida sankhi match asida Neroka FC Manipur gi sanaroi Eduardo Sores Hidrom Nauksa Real Kashmir FC gi Manson Lee Robertson amadi Dennis Farukta match conduct tokiba referee na yellow card urki Singkai Hunba Polo Club Kongpan na senior da point taret junior da point taruk phangduna senior trophy amadi junior trophy gi overall team champion oikhre Manipur Equestrian Association na sinduna tha sigi tang manga dagi senior men rider humputra mathoi female rider kuntra amadi junior boys rider kuntra manga punna rider samaga kuntra taruk na saru yaduna Imphal gi mapal kangje bungda sathariba tara taruk suba DGAR Equestrian Championship amadi tara suba junior state Equestrian Championship ngasi loisan khre loisan bagi thormda Minister Karam Syam Manipur Equestrian Association ki President M Ranjit Amadi Veterinary and Animal Husbandry Services Manipur ki Director Dr. Ais Chaubana Thaurambapu Singh oikhi Championship asigi ngasi pangthokiba junior show jumping da KNMM Riding School Singamegi L Rahun ahanba Singkhai Hunba Polo Club Kongpan ki M Manisana na anisuba club asigi KS Rivaldo na ahum suba madi Eastern Student Club Noibungi Lamyan bana marisu position takhi Senior 10 pegging team lens ki pangthokibadana Riakat Ali Susilo M Malik amadi Premanandana sanakiba DGAR team A na ahanba position TS Ranjit M Bebekananda S Arun amadi KS Dinesh ki Manipur Police Sports Club team B na anishuba TS Jacob L Atangba Prem Kumar TS Thoibegi team Eastern Student Club Noibung na ahum suba M Surjit S Bimol ke ais nopongan ba abung khuman ki team Manipur Police Sports Club team A na marisu position takhi
junior amadi senior gi overall team champion oikiba singkhai hunba polo club kongpan da trophy amadi seloina lupa lising tara khusinaki Plam Impal amadi basai thamaiban sathariba ahanba BBM Memorial Trophy Veteran Football Tournament ki semi-final sangkhre United Veteran Football Association Manipur gi miyang makhada Impal East Veteran Football Association na sinduna mamang thagi tang kuntarete gi team nipan grubani thongna khaidoktuna SWC Nungoi ground na sathariba ahanba BBM Memorial Trophy Veteran Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba quarter final match ta Plam Impal na FBFA uyungpopu penalty de goal mari amada maithiba piduna semi final sangkhibani Plam Impal gi apiba matamda sangkhiba goal adu Rajesh na match ki ahum subada sankhi FBFA uyungpoki goal aduna Anand na match ki 38 suba minute sankhibani Tournament asigi ani suba quarter final match ki sanakibada basai thangmaibanna IEFA salan thongbu goal ahum amada maithibu biduna semi final sangkhre basai thangmaiban gi mai pakibi goal singadu en utamna match ki nipal suba madi mapal suba minute goal ani sankhi atopa goal aduna W Khogen na match ki kunmari suba minute sankhibani Match asida maiti kiba IEFA salan thonggi matangarba goal adu T Sakti na match ki taranipal suba minute sankhi Taris suba MBCA T20 cricket tournament ki ngasi sanakipa match singda Cyclone thangme panamadi Sam Khagempali mai pakre Manipur Veteran Cricket Association na sinduna mamang thagitang kunipal dagi team tare na saruk yaduna langthabal public ground sathariba tournament asigi ngasi sanakiba ahanba match ta Cyclone thangme banna napsa khai Imphal bu ran nifuma pal da maiti pi kibani match asida Cyclone thangme banna tos ngamduna ahanba batting tokibada apibo over kunda wicket taruk turaga ran samga taramapal lawki masigi pakhumda anisuba batting tokiba napsa khai Imphal na over taranipal ga ball ahumda wicket loina turaga run humputra khangloduna match asi maiti khibani match asida Cyclone thangmi bangi sanaroi Saroj Chandrana wicket mari loduna man of the match ta khi ani suba match ki sanakibada Sam Khagempali na DSU kwa kaithelbu run niputre ta maiti pi khre Sam Khagempali na tos ngamduna ahanba batting tokibada apiba over kunda wicket tare turaga run cha magni putre lawki masigi pakhumda ani suba batting tokiba DSU kwa kaithelna apiba over kunda wicket mapal turaga run cha makhak loduna match asi maiti khibani match asida Sam Khagempali gi sanaroi Robinson na ball nipu humdoida run humdoi loduna man of the match ta khre hayeng match leiroi Thagasari boyai makhatarang asi oikiba inga sagi pau amuk pangbigani Environment Directorate ki phangkiba ngasi gi oikiba inga sa amadi nujagi pauta khwaidigi sakiba Celsius degree 30.9 nipal khwaidigi ingba Celsius degree 5.6 nipal Nuksita yaw ising manil gisang maximum da sada madputara mari dasmik amataret minimum da sada tarataruk dasmik nipal mapaloiki ngasigi nong suki pagisang sino dasmik sino ani millimeter ni Hauzir wasilakpada maru eba pau amuka hana Lupa crore Maniputara hena sangna nambul turan semana project ama chief minister na hokdokre ngasi jathakiba tripartite talkta waris numpurapa ngamkhidre amasung Manipur gi governor Dr Nazma Heptullah Sagol Bankenegi manung sana voter chanduna handaki parliament mikhalda all lambulan polling station the vote hadaragani ngasigi ISTV namyam gi damukta sanduk sabangan Manipuri pau matang asal loisin jare miyang tabiri ba mayam purama pusu amaka na khurumjari